Al pain goes kayo ano goes liang ka civil be follow ko ye ka wiang degin trusco Yawo. oye Belanisha friend Ashfinan Ontario California degin trusco degin sana Belanisha friend was ke Ashfinan Washington State Kent oye be Des Moines na pain goes kayo ide midweek service laja degin laja po se biang anake when alu ne ko alu muniste ke week na maki masik ke beling ya panan kat finjak la jok kat kyak fashe pelsom la ko di se jok ke jben alu muniste alo kachanga kishan jan ke or ak force mo den de zum ya finjak la jok mo den zum ya na ke kauli lo malu ne Mektukke. Mektukke da yine maşamın gaslanlar. İdarede şunna böyle sedan il kampanya lorayla il kardiyala malum giden demosta wiben oil or kata ve just tari forget ngapapla tari ngapapla ngette alum sige ben malu ya kaudi mo katun nagtanda akla chikatal na kayo que eu assume Marcy Keslin, kulang Ashloman, na suti nga siya kung kung nakatawag na develop taking just call kung us kasi nga digas like si pro yan minsan igas at kayo laso. Pagka was Okay. Thank you. Cut po. Stand by. You can just go. Lamalap. Pamasyal le Minister Frank Tignisena mit mawikatarian ngan ace pelain pain gawos kaksagun gat siya ka din kayo ni siya la ikaw fakat fast na met kato ni Bray kat si video fast ay itong kat flat lash in fact kulo malap na siyong kimawlash kulo kin ganek na kayo mam karangan gat kimamash kat lang si kaksagun gom in wibe fakak kulo lash ke kasingi ki nanaku si masanek kadin kain takay ni ke kasingin fakalikas tan gat kisipin Elja kulukla na sap shikin ko so kaslo minche fakia kailit. Mang si faklo malap na sum ke Orekma kinga dinalang clan saplom. Si ka na shish na nakmana so kaya mangan madalom na fish. Mga nakiwa makatmok lagi pelsingi ke kaslom. In mata ka ke ka engan madalom. Nakma si kestam danin shish. Wi nakiwa mit may wikat ke pelsingi. Ekat pray kelos na kayo manamtayan na kanlala, matayan yukshala, matayan in copper, ka finne ke frontline kat pray ke maingay kayo. Hospital staff majetui, scientist majetui in shugin genek na ki ilya mga siyam dash ki bensingi. Tasak ta kolom, kaligi maingay na kayo, kulo la kaso makes makanyigat, kadin tiye ilya, kadin tiye siyangeng, Ako din likiya lalal fung ikaw la sasyon.
nak nas wikat ke ka singe kaya katayalan malututa katita la maingi ko makulapan na shish ekat ngisheta ko wikat kim tawak na kasyafla awi ma sham nata siya kesam tanin shish inge katakulan fast na med kat pro in fact kulo malap na sim kat papatamash kenwan na tim Jesus Christ kat fact kulo amen aglamalap pelang eflokonot and assume damla shirle kumin kete fal na kima kat inin na nakalimik announcement na napakat fast na med aglamalap. Alright, thank you so much. Ngayon, ang ginbela na supplement, friend, may fact si Luo Mushroom, nag-casting ko online last year, siya na mising masiba marsh, yung gibel saying yeah. Let me say, friend. Klomalap tamlan sirle, klomalam sil taking interest ko ke pro sumasangi kesta pe toini lasha. Oye ko ana gelos akalimutarian. Ktete flela pe la in basic at la pise. Nagiklan sa lasha ko nagicommitment lasha nak fast kastan god. Nabanan klomalap sum tamlan sirle, taking interest ko ke akie Suwohs kadin going fast ak fast masikinge te masikinge ma fal kadin moklege bense mainge sickness esa kom around ni kat lange kitenda kain we ana ke kasen proilal take interest ka in fall la in kanaus la ma kitente mutana nak ke mo definitely isha laki oya mal sang kali shungal into nai na mo kita fast na met inge awi ko was in ka inakula in kasha ke me se luo ma nga ka in fact la ko ngone sin na sin kita na kasha ke global lab pangan na kita effective ke ma sing share ya me ta in ko we got long ke global lab ke bagen na kayo. Alright, let me say, friend, gulo. Ngayon ang ginbela yung tingin siya na, announcement loman, nakatfreshment nag-program mo. Tingin siya na. Logak second God ke bella siya. I'm going with the buying boom them up tune in then we got ko. Alagak second God kin genik malorela katingkan shining yung okipel sing nga kak second God ke was tamil sirle taking just call will lang the minister Frankie host the dui in going battle in Jack York say vision sima itel kyang na sil tamil sirle Malong sinapain post na kayo post galen gela wo ma lem ka de lorela akwa klala wo na narang ako mininay na nga shukyakin sokol India kifa bella join nek la bella siya ke gaslal na panga mga we go spell yung kain we sa gaslan god Rabesen nga fact kula malap ng Suwohs sa mawikat kula kaksaking kat king anyo walal lagi price etik interest ko lamalap. Okay, tingin sa nang gulo, the interest ko lagi price and sibes kung kasla kung kasla in academy makataşke oye ko na medyo na siya nag-akate uniste an kat kinay spell singin pain course na kayo in wibe magpiyaking in pain course ko kula kaslo sa dali masima nga kumin na kiden dictionary loin na kayo pa pelinge kung bin loin na ke masida nila ro tana ilalo siya ili nakfosik ya akfosik mo talal kung iya naglon singkat le kat kain maging technology kat kan Orekma maging masama ashimatas hindi tui in sakin yaslan ka na oro kimaka sikle na siya nage physical locations mo nage lamalu ko nage buildings mga dark magin tana kadil na akulatari mahalal in kaslal aquaplal mukuikulal in fashion namin na yung may bago mataas ash may get na siya ito
Katlayla sida nilanda ko ikoslen yan ilanda ko sige ilan kaliye siya wal may tayo days castle gat may yan kung loan na ke ako klan ko at na siton ilmahak fashion among fashion ay gebellal ivedome ilmaskilen kokosela ilmaskilen kanausla ilmaskilen ilan tilogin niya kadilente akfashela long sila lasin may na going mole ilamelusle ilamelusle igel noa tingnan noa fact cup ni ilus pang no ilus wala sa matla coin kilak ya coin kanausla coin through na yun ka ilus masayla charm babel Papangan si Pedro makatawang kat ayun na kitan zoom kilo ka tawa min kating area ya ready babble fakirash ki babble kating area ya mo beso mo ita kay ni ay tayo samsam mo ikaw yan asmasik ya tamas digin just ko ngayon ko min samsam gudin bel na ngay follow na kuwas kasi siya ke kuwas yung sige mod ko anle may kek na sumke waiting kum biye masik na ke sa ko na si sab nit lu to lu sam kun masik na ngay follow tamas del sam Well, ana ke vaklal damla shirlea kiksin siak singe ke maman yim dasha ngama ngasibe ngam dawa kek sifena ke molin metlak pai asna kan lalak mayen pange mama kadashke fin banage Washington State ash akwak degree malikia gishin gafana lasha oye public health kadin fashke na katli pusenge dawa ke lam ngaul tati na ke longol mekos ingen ap tati na ke singaul moit makan walil ke public places na mo should be vlogi ingen na kumchaganda ke restaurant nge mongo enenain kum dari auto yana take out na should be valen na ke kata makalemi yak nge ba kata meta na ke mama la malalan met kolla finen office falet nge kia shikajak nge in model Orekma kan kasi containment elosin kain shikilila dal kanafun yewin fashiliklan elia senge inde alena me electioni moi fashlara sikya ko yang ana ki kat aklen ki bagat ridi kali ke petse to report mata ka masikyak finani da lenge la evokya at the same time ki kadita mange fakek na siya el fungul kat pemutla fungiala okay fact ke pebala kadin ak falet ye mat kolfineno na should fact ke pebala fear not ka wangan siye may akngal ka may un may da kain takatang na matlan ka narakatta ka na kimaluto ta kadin kasensya kimange mayen ewo na sum makifon kan gaslan ka tufin gaslan ka selos ma weot na wema ushen ma fakya ka na kademe na yan safla si mga kibetang alia ba kasi kya ko iya singaya kulan sin gat na katsak na kan lash ka kan gaslan ka tasya kyak sel Moses ang Moses mesin boungan elang si kalsako nang aflolat kisin siyak singa nasyo Messi kum kaya na siya flayline pom misingya cellphone si mekuluk ke kum Orekma kan insang ace kaslan gata kaniki computer na duman in kain sang usye kaslan gat kumin kain munch kem oyeka ke week singa ke fin palitu wangan kapanan wangan snan matsong Orekma nakadin occupy yeneng nga ki kaslan gat faculty kaslan gat batak fin kaslan gat ligina kadin mata tanin fong in swashik siya nakandala mesikya ko nadamol Frank me nga akali may nge tignisya na ke kadin pel nge ngalal fong imas pe faklos ke faklaga bana ngalang si usut pela na Suwohs in akali na naklos ke masilunga fakla kibel singe kos muting na darang aki belong Suwohs la me faklos ke masa pa bange
at mitlan gat sin kunyan mas ngayon the spread aluan nan fash napak kat pangat kani oy kagi chat room siya ngayon kan akpabat kan akfashia Taking interest call. Kulo na malap ke samdram silo miges langan. Kinga tawi kong porong o makong fakngan. Kumita makong fakngan. Kumpa fakla. Ngan sisin na ke. Mana pangan kumpa shala pe. Kumsom na ke kumin fakla. Pangan masa mako na siya. Containment na ke in the rapid spread. Sige mga sige. Katiri na kita nakos na ke. Napanang katiri na kita kalan pe lalal vula siya. In galem la poekat mit Christine, kumpasal la befak ma akos mit kola. Nakatin na kitan show akos ten. In Mars, positive impacts, effects las na ke area si masikyat na. And then the Bible said, prayer with a check. Kum pray na kumrela kacha luman. Na banang kita ka ni kapin samsam luman. Kumilang ta na samsam la ka. Nga wikom na taon sa pun masamsam luman. Man makong fact lang ang tari, papa na Europe na. Papa na Europe na mayin kikalim mars Euroman, wala lang kung taka masamsam gawin second cut lang na kaya. Nabanan ki, kung fact lang ang kalim tari, nga insiya ako lang. Nga insiya ako lang ang wimoklo, yan na kayo may kain cash lang. Kaya panganeri tutsi makatinin na. Ene na nakikatin bel ngayon, ene na nakipensi ngayon. Nakatinti ya tui pa kipray la siya. Sisin si la siya. Finapangan may takane, timen na takana sisin tari. Wangin lepe na, ay nakikum cover, nika restaurants nga. Tari ka take out na. Na, mekitem da sa ano, tari tlamol. Mandita kalyaman yan, taka germs siya. Ka fin take out, tari ka plastic, ka swipe pa kayo na. Kaya mo yung ngalan, mo esun. Esun da katin alula na me, katin na si smoke pa ke oil la sa. La si fela yo. Men nga mo wala lapse nga sam pene fusek pe muguguma aqua gitari na siya. Nara wona ngan poro na wina. Shikewin misla longun ma shike ukoy life kya. Na banan kulaw malap la kum da mit kas langan. Ngan siya ko langan wi tapos masih nggak fact meti nggak mau lang nakatsun be global lab ki kumaklan mi bela si pe nggak oyo magden fact dike Orekma ng device ngan fin mesi kum fact Moses mesi info man sigal so ko kal mesi info man cellphone si onia kum tawag yot singan la ko fa sa orba ka me na pangi kasan kat matakana si kumsinya na global lab nga ako lang ang report mo Kulang man lang si viewers mo starringen. Paano nga yung mga katarakitan mo? Devil then ting sesla. Ilan si Bailya ya. Naman oyen sila sila kung taga samsam ngan. Nga kung taga ni Calvin kila. We overcome the evil one by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Narafing ka in fact lamangan. Katsilia kisan ba we're in good hands. Slogan jilan all stayed up on a fact man. We're in good hands with the Lord. Kula taking. Kula wala po ni Frank. Matigil sila gasla. Kung fact la gasibia nga mo yok alum ke samram kain mangan. Ana measure ka del wek makanal bola. Ngaki ko miski dila asset si bangan. Komin die me oppressive makadel shoot na human. Moyen panglan kat na human sinagi panglan kat na sika. Panangara, Orekma gun components, element, talents malikia, usyungyan goman in on fire, sang mokle Orekma langata, in kain, fangolala, eljakulukla na intiana, me shikain akposyak mitlash ngayon. Panangalang siya, tayo kong gipsin. Paano mas kung fakal, yung saan gen Paul ngan kildo sola, kala na fukoko, kala na Orekma gunja, kala na wupe, wo resume silala. Vår resume silala. Na loi pe yurin mit konvensya. Nara kelik le Paula resume siya na katin mongyang na ke sangko na ke cleanse up tala na effective. Nil si fena kung yeme katlong mo sol jingil man or motok mo ita ma. Elik le Paula motok mo ita malutude.
Mwit naman yung kaya dyan, Orekma talk man, siyensin mo ng dalgi round siya. Mwit naman yung tidang-itang, siyensin pesin. Kacak na isama lala siya ngayon. Nara closing cut ke, kaya yung naklanin siya pa ngayon kayo focus na kumasipan na. Kaya global lap tamlan. Okay. But ini siya nakatlong siyum na fakat sang tepa na siya tamlan Shirley man malal pa kain ikoya malutut siyang mga in masters malal pa Wednesday kat na kaniya. Tini asaklom di siya na. Kaya gunaman na. Akin na read la scripture ke Sham Lom taking and Sham na Lemon Frangan Ashin Rome Singal Dolo Fossiluo Pakain eh. Mait na kay wayan na inakos may kulfinena. Mayin kat magay na pasang ko na sin may tinge ewal pala tinge makakwek sin kat. Mait 7 line ko la nena line akwek lan kat el si fena ro inanon kaya kil. Mga scriptures in my backup sham los ke at no pain submit na ke fact na lang may confident mo at hindi to kayo niya ka na bash kaya vintage ni may pa na nga igenik si fan na lola na me why not kaya yun yung nag-cast lang Lang rek makan sikal sa koin bongan. Tapi kini siya na first yung back ngan. First yung nagitolo pangan pa na scripture siya ma island of Angela kataya kela. Pangan top sila Mr. Snow na sila toko siya. Ora toko siya Leila. Utyak sila gospel ngin na finan ko siya. Ngakin na kalembi laki makalembi nga isam lang nga retake ngakin na bring it la gulo ala wala pakuma. Pangan mo Lalu siya laglo la kume tako ngalman lo ngaman sungal ngal pa wo ke background ngan kumpin yung kaliya dal bakla nan kamatan sungal ngal sa kuna ba cross ko ngan Angela Mer sisa ram bedul ne beze bakdam tak live tak Angela Mer sila ina ron kupiye adip şuna kadar şam logosan nagi masik ke bela kumbi gain bela когда bela когда личина фосик ke mama aş yema dash na ora we got som na ke gaslan got we see fos onage teknisyen alakalı dengan we see gaslan got kumbi gaslan got pa we see kona siz use akkayı got ke magadaş ke glen mo force belma force ke na ashtari na naksi usungya gin got na para kanta able na gaslan got para ke mga sitya ko shikimot ko mitli nga nasumbiya nga lo malu ng kauli nangalakal siya go sarm gudbe na ikauli na kıdemli ufak ya. Na kumdiye ke yok şüphe kadınita gaslan kada min lomalo finkauli luttu da finkauli na gaslan kada ilgili bir ufak ya. Sida da mo ilgoin koşaylarının na gön günle lem katta da il faş step pakandın med na kayo. Nana lekaliyen nigunle online ngabi pastor ke mega church ni be kalmata kalmata ngitlam na ke live stream na yena ilang ino dal na mental diele ino na kastan gadin fact ke kay dala nga all chiba mana na de makapili yake nigunle bamda kastan ako plagam de lock ilakin yak na şişkin kalın ki. Na anakla bastı galim ne dalla şu en live stream being in na dak ki sen riya na wir mga dak bastı la dal emergency meetings dal no live stream mean gaslan got enin na infect ya kaydı. Makum finde o gaslan got. Na mekidaro. Çünkü mutlu. Kanda TV sendik bana anın sen. Nga no niyam dalyak Netflix.
Netflix kasi. Netflix eu se din na la so. Nangalang nga ingan din na go sham kun go su se sham kun. Biden sham kun. Finja mo go se maspe inge. Ngalile ashma tiliwa wiga dinge zonne na bainkum Momo ikaw penasum kem to gaslan sebe cutter ikaw uabject ikaw nasum ildan alip tale baingumbe kumbe the rod more jonena don bon at second I'm listening them I didn't know I pronounce them fact this you know if you got fit up or mo ko affect the fact lan with cool wash ko kasi siya sa bangan ko Mo ngadi ba fact na wo si bangan. sige pagka Pinkisin siya si kisin siya si matop kya pa kaya ngalang si pangalan Aw, na fin fact si na nalaba ki kasang ka benda fact pa gid ba. But submission mas submissive. if I got pinapuro mo ko affect the fact lan with cool wash oh wow Yeah. wow kaya kumulo Tor Ludik pangan Tor Ludik kumulo kay fact so nag-element pa nila kaya fact na kanong si pangan kung kasi sige kanong pe nam kun fact kanong pe Yeah. Well, siguro nga excited piya na rin mababa sir le. Friend ka Tamlin sir le tigi trace call. Kung liye fact si piya nga matakongan Efkap finalos lang si participant ay talaga tikan contain with singa ulma ke live show in the yak picture na ke cut nga ilusin sa mga na kung dan ready pa with makain reading and in ready anang kajilan pella ni tawi ko pello was ko ba what's your afanya one for sak fanje which ganin na si fela ko fakla fos na lang ito on men ka tikan non pa but awesome hello malap Exactly. Luciana ikaw ba na yung nagasuman na nga diya root siya di ko tawara karuta na ba mana tigin mana okay dala singke ko nga fan dal mo kete Bible study pal da kayore sila ba la the last one nakita mo any the last one the noni Baik, kemudian bagus fragmen. Kadang lagi dictionary na isam le season sabta akus posakus. Season force na kumili ma force. Kumili isam ya force season sabta akus posakus. Ini nak kami. Kita kigas Inglesan nong da masa kigas tu saya. For he that is in me is greater and mightier than he who's in the world. Oh. Pagkakaroon fella, yun nga pa siya. Ilang mo klamang insang kanako sa inmo ko insang sige intulog niya malang ka. Ang lem man ka finashin ko. Kung katang na tayo ba na kayo. Sana sila dakat itikan ko. Alag nila makatil lela. Itikan ko or maalag nga kung tinulela na ileva ko. Gusto rin magdanon. Here are dynamic lang. Ngayon, yun yung mic like taking is layman na I'm gonna win in the Angin lang ba nalustan fact na siya lang sa inonan. Ile fact na kalawaiting nga. Mali tala peski nga ka pa na yung uso mo. Nga mga nga taking tingin siya na. Manila na kita nung nashmet long. Kita ak flat yung kung dahil flat ako long. Nga pa ang talong. May buo pa siya taking kita na. Don't tell na nuski. Approve ya kita nun. Okay. Hello. Well, dali medyo slash na nakiuwi ko sa mga payes mo niya ke kasialu en ko sa kala kung narela puno en sa mo sup na ke king
Aqua si sa pwede ka nasiyan na kay wine mo, flash ke mo, dek mit love ko lam ngaul na ba singaw lingin na. Del dia lera si simle sil langasi simle gas ko siya sil Joe Enlet, Council General West Coast. Il somos mo in fact na pang mama Aqua Benia gigasi gathering. Kaya tadi mga tadi sino rin bang namuel lang when online services hindi ka dilupin yan. When in limitation gamit na kanda lang mga. Naro, kasi mag-induction na dia dumi in God. So really gas in God. Kita futuro na yoro. Na painan oye ko si pela siya ba kasi siya na luxury na ikwe kano mo dito na uniste yan. Si Des na uniste yan ng reading. Sila that mo Orekma Suwohs sin Messiah as sa Tawiyuck. Orekma Suwohs sin Messiah sa Tawiyuck. Na kung pinulay they just go nga naging yan. Okay, fast minute. The fact na nag-actual niya malutut siya nga aşki Isaiah sapta singaw si sinagustime ko siya. Na malutut siya kung pinulay Isaiah parallel Isaiah nga ilta ko na sindalig na din Israel into the akes makinyelos. Akes makinyelos ke oy yelalos. Şikemot ko malutut siya nga maşkim siya. Ona gatfakim da vagyala. Satan tukunay Tawiyuck le finanin kashawa. I mean, sino le ba actolo? Lucifer, ba actolo in kashawa. Na si Pelal ba, il ba cool mo dinakfulay. Luven dinakfulay. Na yung cephalite, nakakil fotongon laligyan ko siya. We see it actolo, lubuven. Wala patligyan. In kashawa. Na takoyan na, ilskilan ka na sa malan ka. Mana ko makadalaki, ilskilan ka na sa. Adam Eve. Ilskilan na Eve. Eve is wala Adam. Na fase de Noah. Ele akuluk kila mga lugulug lalo belele na mesikyak kadil kina sa fon na mayeta fria siya usipan na Noah. Tuloy natol Noah ng pain mo lundan kilosan. O si susako. Siya naiklavelo. Nilo siya glukal kinameta. Na may kadil il wala siya mo elevatien na siya kanaw sila fellow kishono. Pa kalmen lera kay kasi no idea ka na skid down charo na mo kadil sa pa il ko relic mo ito kay kainin gas na oro masyasi na guitar bebula dila sikya na fashion na ni bagat ka so il stella April in Nashton, may tao, it ba may tsima na Orekma. Nakiyam na Abraham, Isaac, Jacob will sila lunato. Na takoge lines ko, lines ko champion, takoge line like Judah. Line like Judah, funny niya sunod David. Metigil David pa Jesse. Jesse, David, Solomon, Fanny, Lana, full na full at least full singaw nila Jacob, Joseph, ba bigyan sil Mary de Oswala Messiah sila. Mary singa lakshaw na sila siya meron sa ptasi. Wasn't reading a lakshaw sila na. So we've been reading ISS up to say Sham Suwohs ko kasi nga sa shoot kasi nga siyaks ko mapakpaki onay lamna figurative speech sa ko pa ano alin papolyak masi pa il Sham ay Sham gunde siyaks ko pakpaki na Suwohs ko nga en shonet kay me pa mit malola que planinisha ele me governou de se a gusto da planinisha para canal so claro não é isso na hora mais muito law la acus car na
Suwohs ko ba ko ngayon maayos sa ngayon sa mga pamasaya ngayon. Ilta ko kaya may lola sa mga akos gaslan ka. Na ngayon usip, Bible, natin ko mga kuminto kayo ni Liye. Kung Liye may reach ka sa kuning sharing screen. Sharing ang amin to ni reading. Kung Liye reach ka ay siya nga kung binulungan iti flow and sentence nganta no actually told you si kumego credit na kaya. Ipsemitan som lase shona na masinga fact kin lase shona na pa isamle sino nel chikilen kanaus la ng mama kadil usi bet na kawin min isamle I say bet palang fact la mga na sino nel long la inachikilen kanaus power seton Belzima music la sino na sa mo telefon matrikshit na may iligin na siya may tsumar mabinyangan na melar kan mayros na phone na hindi na misting na finan America to na bakit champion abortion na may ta ang portion ni may ta kung bimta na yak kung guflan niya iwang manin sang liye may ta when as far as mo kung pino atlik siya na to kumene na inas 1,000 lam nga will get bank low man kung bakit atlik siya to Bangay ba may plan limit for in the back bangay ba may samatang pa fact lang inas 1,000 lam nga will get bank kung deposit invest na kung bakit na atlik siya to bangay ba may ta fact na may dollar kaya ba kung finish siya na when money loan kung masikasap siya uniya in mo may esas na bagay idea ki abortion siya ngayon kung di yetariye ang million on ngol sa man nemba na lapse totalik mo endo ki abortion ko yelu todo sumda bagay masima may oyilal siya no ilsikilan ka na mo dahil Moses, ka-treaty masingan dahil ka ilong may lang ako naklikma siya liwa in mo finjak sa ngayon pala nung nilya Moses. Nakatulog ko lang sa siya, sikyak pe. Ilsikilan nung nilya Messiah siya. Na Messiah siya ka-champion may di Israel, may siya namdatapan. Siya nasano Messiah siya ganinta ko. Na ilos pa behal siya mga rapture sikyak ko. Na may Israel ko may Judah nga musengin by lead movement siya in line on antichrist ko il siya makulub ka na siya niya ki fight sa tawan course sa niya sa singa unya and Israel may bel siya bel tigun rapture sikla na may Israel nga may Judah musengin ito pa kal Paya mamay no fact Messiah the Qatari the Qasum na tayo nga kung may live bungi may ke Protestant ko may maludot ke may or nakin payabalay mo katkalan ke la wala yung sa sakal nila when natin kadal the Qatari Messiah si masyarang binyak nil the Qatari il the ke Suwohs ko may siya siyang binyak taga Suwohs ko sakso ko pakpaki Pero naman misa ko nan, kaya kailangan siya naka-mole sa mga sulusugan ko. O kaya ngayon ba siya ang ganyan, but lamayak na kaya pa, reference, the reference, remnant, may polola mamata, akos malan ka. Pa, sulusugan ko. Nagtiba tayo kasi kumusing. Akos din lakum na kaya akwe ko niya kata pa usi oye, insi na sinelos sa mga akos din. Power nga kumenya na finne pela force katile liye kumya katile eletia leila maupen ta ka sunkum sa makumte koin handle ele leila na sum mama kum koin handle pa mama ta ka fugul kuman ito le data mo kay na lalay fumi that caught with the man by later sikip assuman min miles on the sito de la fashion mama's caught later mo kay fan na when in call al sito
Wedding call like pa nga kumin ng tu ko gasan ka. Min para ka charm kun mga lama may si mga charm kun mising sum le na ikepel ye thousand som la. Mas paralyze ang dagi 700 BC but before Christ. Nakatashi 2020 after Christ. Nang-affect mga kuminglux na si Loen nag-yok siya mga kuminloen nag-gaslan ka. Piden di Leila. Leila masin siral to isin sang wakri got na inmo fashion namin. Kat ko atari, ko uda ka na si Stari. Mga kasama sin mitlalay fong. Kung gusto mo live mo yung Jesus Christ, bang masya-charm ka. Kung fit din live mo yung Jesus Christ, ngani kinle, oye fagasi, puk fagasi, lama fagasi, kung apel na feb, kaya mana ko maubel maisip ka. Siya maisip ka, ngayon kung finulayan ta na, kaat, ilkin galim na, ilpa kaat, ilpa lem kaat, wengin makasyaksyon mayor. Na flot na kayo malut dito. Ay siya siya mo nle, il-fact nle. Så är Sean. Så man Mwe Read. Dakin show like flat like David. Oena sakso ko mapakpagi na info ko. Oena ki la sa är Sean ki shuen sako. Oinge siye toko siya sa even Tawiyuck begin na fulfillin balik na David. Na kung vinloy na slide siya siya ngayon. As mga Roman numerals 1, 2, 3, kalme pa as points to yung Mwe Read. Na mavinila nga sa as red letters. Kalme pa ang main theme kay siya siya force ngayon. Si mga main nga keywords nga kumistakyan pa la sa siya esyon at kisuin siya. Kapag nga si yoke force simit ngayon. Baro nga isla mo point simit. Panganan. Na eros ko ngayon manan siyang shushniya na pangan point si Mikam. Ako bin estag. Ako bin Aurelic force. Kaya siya na Calvi ka treaty. Men, kung fin liepet siya, kung di overfigure, kung di petal lap sila, kung di ka na Calvi, kaya kung di siya na tune in. Focus na again, chicken na kumang, pahay ko yan sa man ka na, pahay ko yan, and finso siya ko, and NPP ma kung guiding yan kung sugan kung sali ka na kung tune in na yung focus na para but nga sige nga shredik force nga kung miliksyon na galing kaya force simit nga nil champion last mga champion si mamit ko ni stretch na matatapan ni misege nga kung with life yung misege kasi to label ta ko misail ta katari ilta ko Bukul ya yung ulta fo, waki na suot na yung kasaw. May tigil suot ka lang sa atin, kasi mga ngod matal, in wiko. In awil niya. Na, katlal ko, katsasal ilan pala. Na, katafo nag-iipsiyak lo, nag-Mwe Read sinan. Sifac mo, ilafa akin si Wuye in axol. Na kung nila, eros ko nga point, nag-point siya kluwongan. Na, some red letters pa, nganin lame cut, if unfair. Keywords pa, nganin lame cut. Ngonlon cut, if unfin mate sima, but champion pinke. Uniste anen, il capacity si vesna ke sen rima, tegin just ko la champion ke set teo. Il sima yak fashion non go Suwohs was singing. Paka champion nila, ngonlon cut, if unfair. Ngonin lamit mo tayo. Kaya ba, wisdom and knowledge, spirit of wisdom and knowledge, ito ta unfair. Na sige mood ko ngon si makadal sa nasiling pangon matahil si be mama asin nga kung si may usipe na sis, kaya na asin ngonin lamit mo tayo. In mo ito in lemi metlan. Lemi Mwe Read sa mga lem, kacham kun subject sa ngayon ka, may chacham rin ba lem Jesus Christ. Ngonlon ka, unfair, parang ilkoin, asyitayek, ilkoin, lan mo as yorol. Ile fa, ito malong sila lem ka. Kasi ngonlon ka,
anfel elevata longsi lan elevata longsi lan len ka de ordena akfalet yet na kumdi met ma kumdi lemchis guys kumdi gelesum in solitude kalme ba ilsum shelal la broi na singat baba kat baba ilan mo gesto na silen galim ke na pa akfalet ma fosing shamjam kinye ele fa ito ma longsi lan len kat ordena akfalet yet one katsima on in lemchius Christ on fer ele to mai nge kewa ele fa in sewu in axol ele tena we ka chi lo nge nge ji vlogon ba ip safla se ele fa in sewu in axol fos dolu ele fa in sewu in axol chi ke lo nge gas na ko ni shakalam ge ele fa in sewu in axol Kalme ba ilde axol gesüben aşmasil longsi. İlde axol gesüben aş el conditional. In siwin axol. Na kalme ba ilde mayak fashimin in siw no non go Suwohs was sing ilaro ma longsi lan kat. Si kat sing el kat longsi si ma yokla longsi la. Na sin maita. Na sish maita. Na fashta med na gemorice got so na ge ipsiak tolungan ipsiak tolungan is that ele fa lame thing my fly ke paye as you was na bangan na non go si mga charm jam gun na ge aspel si mga kum tule yema don lame god aspel si mga kum tule yema don lame god gde fa topu gde fa sam toplash na ke oigelash na plash wilash ka masima ka pelishna in mo gde mo san akfashi ka in mo emotion se wala sin maeta aspel si gde non ge ke mai na bai sel cham gingan na gi psek tolingan non ko lal efatie we mai chkemot ko efatie we mai etie we gas non ko lon ka tie we mai tie we gas non paano non ko Suwohs na si masyarang pinyat na sin el sa mga kabasaya si mga ka-champion sa mga al na fall na ako minakfletic ako minin sewo kun kon sewo kela pangalem ka si kabasaya sila kuma katil es na siya ibang may cool sila na first one na game maritsingan 11 hour on non ko Suwohs na si Mwe long os Suwohs lan med makufla si Fena. Gisap lal, gulang ngantuin siya, ngantuin siya am siyam kun ipsingan din. Long, 11 hour on non ko Suwohs na singmet sa kasha. Kung di may mulash mo siya kat may ito, kat Orekma, gayen mo ito fashion may kat may siyan moli na siya. May siyan finish may shanom siya na kite, alde ayen yung ayen siya na siya. Na may non ko siya ang champion nga pa. Ile hour hindi mo ito wangin mala, hindi mo ngan may sakatas, may wangin cash pa yan. Ile sang mafal Suwohs na siya, na selos. Oya pe, ile lang o Suwohs, lagwit makufla si Fena. Kung di, sige mod ko maritsing, ilus makufla si Fena, ipse kifwa sa akos nga. Ilus lang, ile lang o Suwohs lagwit makufla si Fena. Para kung binlan naging fellow siya, pelak ko siya, pero makat ina lawyers, in mga yung cash got in my sham last week, could not be you could get court, like in sham, could you get fact in a law or in a lawyer, study get mass up in gun to sham last. Naba, but language last, ile dieng, ile lango, in Suwohs, non go pati ilus sama nikun yan. Kati na lawyers, binashtay mo non go wo silas. Na digud mga nagayawa, ilus mo siya pinalain nun. As may sikat na silos. May sikat na silos pa. Kisaplal, may tayo fa kalyayak, may kuluk fa mise.
Elva lemi met la ke paye Suwohs le. Na bangish besi marang akong askel lal kung ise ngayon. May God fin line ako klan ka. Na kena pa siya, kena mumong la, li kanaus katla, kanaus la ilos sa malay. Na rali yok siya ako min luxury na line ni kasal ka. Min God fin line malan kat ako klan ka. Sa magnet ni siya ingin na. Tasok ta matayan nga siya. Oya la siya, kada pulakin maupe. May bana vat nila, may kuluge vat nise. May kuluge vat nise sila, may kumot kuma, oh, tayo ngati wekat, nga nise ngati pulawa sika. Nise sila, kanan nise sila pa, ke malan ka, ke kanan ngati kaligi may ita, oh. Oy binain ilos misa na sika, kalme ba, wengin na sibela alos, tamit mafakya mo misa, dahil misa, dahil sa panamul, alos sa pulakin mataupe. Na may kumtafong din mon ko mo kung fin te ako smalagkat kumisa kalma kumisa ko te pulawa mo kumisa solo man saksak pa na mo nano sila ng misa to sakta soul sila ngan sa maanin mo to nin siyes so that's mga kasing mo that's the unseen part of the heart il unseen kung di kan siya like soul like spirit malu nga masifan na kikita misa soul la siya by some na you in God, because some na in year for netok mabatbat sila. Na misa as far as God is concerned with. Kad may pa kung when lagi wala lang God. Tasok to. O yes, mul sa nga mul kayo si kung siya panapalakin maupe ngal kayo tong makulungan na kayo. Isak pesikya. Na first may question ang kalye exactly. Lem with Messiah sin elefa lemi mate la. It we sell, we made, we yan, we kaspen mate, or le akfashe lemi mate la ki Suwohs le. Na bangan mo lupit na si kumudan lecture na loan na kaya mga task kami saying Satan el read mga kumriti mi saying. Satan, el puro ko mga kumlong bising. Ito siya to, ganit yan sa akin yung credit na sil. Inil mga champion. Kaya champion, long lang one cut na sikum si mausik ko na sikum ngayon. Ako minkan katang na maupe si masik na si bising sa mga takulin yematash. Kaya kung flanilin kat na siya to, long lang lalo, anitok mabatbat. Makunak ko mapapangan kalmiyan lalalfong. Kaya lalalfong in el. Living the Lamb Jesus Christ, yok lot long silon kat pabanasish, kat kalan gemol, elsewhere with one another, in the kamise, in mo lang kat pagdan mo ko in ekun, ay wala mo kat kat manadin ka. Na kung vinti aske o yesin, kung vinti aske, kung vin kay may mata luk, mata line malan gata, chiba non ka makumaske. Mayin Bana forska fakti. Kalye ya, ilusima line God. Na may bako matasi. May bako matasi. Kati makat mo, para kat samtram ko na. Kat fact la mga may, kat finte fact la, kuminita na mo, ikuluk, ito as ikuluk laske. Kisbin kat ito, ay kat tiya oro. As want to go ma fact, want to do, kat long at tiya oro. Panagirat lo tayo lagaslan kat niya, panagkatsuman, kat ti fact, kung in mo mingawo, mo, di ba nga fact, si Pea pa, kuminita o, long kalanglan kat, an nasimit na kayo. Manasimit na kayo, kung finmatake, akwak, lom si Pea, na line kat, kalyak lang kat, patat na fail. Ano kat line, coronavirus, sinile, ano nga, nga slideshow, sige, linigas story, China, Iran, Italy, and pangayon mga aklusyon din yung lemkan. Na kung lang na virus mga alien kin bisa niya. Katil lelan sikyak in mo kolal in mo may tayo niya kalim gina ilpakan lemkan. Vinri Exodus toy malay ko sa tolu. Gusto na kalim ni sinasam ko. Na makunak ko minsan loan na gaslan ka.
makuna kum orani sello man broi kuvindigile ko fa kuma ta kat kutsma yema dan kat broi si kat den gasha kat kima gatash ki na kum missing vale kum mataki gaslan kat kum mataki gaslan kat ka ready babalan kilamalu kaulia kum gunta ko na ke kon duste na kayo wa kum gunta ko na ke ngayak feshi mas ke tosta an kashamram kin revel fight ke tosta monta ke set ya no good message got message digging just go Mr. Frank and digging sena dal ko na ashfin and Ken finan Seattle when an excuse cut with American when an excuse lash good on your radio doing long gaslan cut liek yin ngin Craig Laurie lashing a bell na kayo Got they die in a loss to shock the got Liele, Ash Aiden in particularly Gasland God. Made I mate force a colosh like a mama sickness is missing. And they got Nagala Ash, played one God, Monaco I would call it. Now, launching God, finish up with it singing in Gasia, come not be saying a Kimagas Ashkeo. And again, I flogged my might be a king in basically Kalia, Efinash, Milos Kisan, way and Gakon may look at them. I'm going to let Monsieur Sco as a mastering in a we got things up in Gashagos, when the Gashagos on a Gasha, yeah. If Nash said Siaksema was only your jack in the Gabe, Siak. Look at Bella. Take it just go, Mr. Frank, the Gisana. I'm sure the Klamalapke. Kasha na yok kumrala ki te akata yam ko na malututsing amrala pe aten me slide show siya ki iptolo makum sham kun nge ngale na kaksakin na pa orala silom nge ngali na ki kum akata yan na ki show fulat silal David nge kum akata yan pekatari kum sham kenginin call on God anfin el siya maiti lokyak nge takim sham nga envision ke suponu ke evine usugo igori local jak nakapak nagevin pa en Israel valen sikiyak lamet wengena original okaso nge shana gin pa usien ganik Suwohs sima nutikat mamay kala sham kun bagisian riyange or panangariti was on gosho pako Michael on for cycle fact mo lim kadel factory na la mea wo mailin na siya ringe inara Suwohs in moigun lang si pele na kaywa and molin si pasisel urine katlash nga siya fos ngayon liya na ki sam sima taga ki fos siya kakusan nga elefara na nanga Suwohs na sinmat sa kashop lang o Suwohs lan mit ma ko flasivena musing ke coronavirus sinisiye nget mamet kolan in Washington academy nga lipsila ke press conference nga pa inorek le pelzilan elders nga nagisom ora shopping lalo sa mayen shopping musing nga valin aten Black Friday nga kanila sima kat skinan som na sinakan lamay ta istamang Nakagulo pa kay karangan yak maurek lang Ta nakisife nakisaptas nga sisinge umsamsam nga ngatang pelila siya toko shay misle. Nakakandila kilemil taka pamisaya singe. Kas singe on falbe nagipela letesh nagipela. Peace be with you. Inkain taka na siyesh nagi makatash kenge kadin aletala paano ko makalaminge makatilusin na siya an fulo ko nagfaksilom nge kayes bauda ka fungulya kat kenge kada katangla na enzima taka na sikngan nan ka kenge pa la finshak singe ngasak na ligiye urine lem tiyo fakatlash la paila katelwo elita mana kayewa shikle le brain zilak ng anito lame ashmeto massive fun nga kanara kaya pa ngalwi matlalal fungi wiyak inakay yakikastan gat akatay yakikastan gat na si
Kung someone kim dawag kluman ge Tower of Babel. Communication ang me ak fossiya kya karo elos nakanalos tagi insefulat lalos kemailos shigain orelan. Na magatash ka siya na masingi. Katagam singi in kain alena akun bela ang fakya wala na ye katfinta ka ikoye malutut singi nasin met seluo mamashin shaikun kesom na lamalua inutoy lake in long be siebe na pasha shaye in kain akataye shayak mayen Bible of Akang nge kakumita makum ritian Pilipil section Eunuch siya na lang Eunuch siya nga kamay ta fakafin wangin matsya kataya na sik. Ba naging aride na kumrela charge nga ukuya nga kain fakla alana kalmalik kalamak na sik nga kain Orekma ganus to fokim singi. Ngalang si fakula malap na siyumke o ebe naglin na Mr. Frank digini siya nakiaslalo sa ngalana mes okun be aslalo sa ngandutut pa silos panang belang agagan na silos kipensing ki safla may fakla ko along si fakla mala Thank you so much. Frank, sige sana. Klana sin lem gat ke me cham oye matakain ak missie be faucet laske oye go changa be faucet ta setan la le yo la kita na lem ta kan face faucet no na banan ke me oye matakana juruk missie nge ngai tali special laske el mo Orekma Suwohs sin Messiah si Tawiyuck. Tingin Diyos kal tawi pa tapan ka sano ka fakaya anay niyangan? Bangan. Na katsano nakatpata ako sano katlong getari na panangarat kamda sano expect katpata sano expect na ngangit talila ke Luke el wishaman el suman kel Simeon na Simeon ba mugul sima arulena akfalat tilim God may sima arulena ito inagnin lim God ngon matal da kan fela na kan da effect na sila il effect ye misa ni kinali Messiah sini na me tafung le mo sikya ko na nga ngitla nila makat mo ta tawi nga sanam din gas sine tawi tawi ya ka tawi nakatorela kasin kaksa clash may na lash ta silem ka tarike manakwa masik nga ke pandemic sine na inta katpal kan lash may unberic fell nara makulu mga sikya on top of each other pile upon na wanang tena kan prioritize le pyo makuluk sumayo kung may magtetensin ko na phone na katlalal fugila na man ka Suwohs sing molala sing ita ka panan katwi mata tawi sang na fika wala na sil Simeon in fact yang na sil el mol ni kinal sun diye na mas ita ka ke oye ke usna ki entak yen seo ka full mata ka ke me tak seo ke me tong Dito kan futsigila ko sa phone na April na David na Shaw na ke Messiah. Nakakala na precise akata yun na ke arula na phone na goya lash na panan katis kola sa yemi. Kola sa ta ko kat misenye panan gat kan sisin sige gastan kat kilan misenye. Ke kasin. Katin mati falela. Katin mati falela oye se mai ta te akwer ye come sieta na wi puero as puer ke molda sieta na ko as pensel nit mo fa kulo ki ko torela ma ko tie wan gas nga no rol no ban in ta ko ndila il pangon mo il katang la etie man sikya na sil amen naman nga fin chak sanram la kan de som loistaligi me
Malut lucilash nga ba nang gat faucet ke ta in kind attitude minor cherosh ke blood bends kaya kain witaw kaksigin gat expect o yana ki sikat na jimyon nagdin ko pa in proactive tia call at katena ma devil the ganjin me action ni gat nge ko ki decrease ma ta ko makatin na giten me a bite na ke ko katin na giten me akos na ke katakos na ke palasilan mitlalal fumi Katiakos na kama toxatarius in the sunless in ten and citrus misa ke patni kongan. Kaya ay na citrus misa ba into na kalalal fumila lame katila karangan. Fin na kalakyak na in fun ya fleur ke lame katila karangan. In wangin me katena na nakta kamo hey pen lang na me kita kay na takat flang na wina ma siga attitude la comment la life na katetia when katla sha pa eta deliver us from me manago ma elja look the nile me shocking line that ne na banang of course kat mataki moli ni kwa la sha yes tel silu ma sin sila ngata la sin ke fire us ngata la sin ke fire us sila me when fin fire us ne takane isyalangan mi seke na wangat tisubem ta mol ren elia ke ren lako tapi ren rice toilet tissue menya mapakati tang ifo ko kita stock up mangain mo me katita la luseng fin chak class pakat som na kya na panang me kulong jingat ke lakkay ka ta kulong na chungge aslo mo ka Panang kat kan si ki gastan ka. Kulong man laptam lan sir leke me umarula na sang koyom nan kom nganum na ke fakat lan gasa. Na panang taka teki tres ka sapang ko itala na fukoko. Na panang nga taka witari lepin ngan mata wiporong mga. Ngasak na kisam man Pella já bang pel leila na keo in marsh pe pasha ka sama ta ko saya min simla gidan Mwe Read ngan gin belong ya na banang kuloma lab sin met pau chak wi gat pe mata la ma porong pe nge tier show la la pa ta ko pe wi ta 1 2 3 4 5 6 7 ay gat suna tangal ni singaul Hey, awet na var. File na Sarah in room ngayon te tanda somdem tapan na la internet long pa na. Tigi ngawat ka na nakacheck na wot. Palik strip clue o mas mata katwek kalik natin na phone la. Kacheck na still kumaka ako may katang is wait, kacheck na kayo inspector mo ita. betul wala Betul malah, check na yun ya. Pakuril nga may lasilom sila pe. Katalan mo laro pa na kayo noya katarang Nara, ala yok samsam lal kaya lal tier. David na silpor ke lalal fungima. Ilala kaya yok pa kuril tapal lan sil. Kung ba siya kuman pe, as lalal fungilom. Nara, andi lang dal force ke corona virus siya kameta. Dala sisi lalal fungingin na pa. Dali fa ko ke mangan kayo. Kita utawi tapan tawi. Kita utawi tikin kan nga lumalap ngalan mo ba share mo someone loglas jildir ti vera vakun lang dalamangan vaklang labda yeah virus yaksi ngamta din lom before lumalap kumpia langan hey Ay na Suwohs. No ke gas no you go. Ale gas god. Ozang kasil for Umte usitin nga usta na ron. Fagan ya No.
Thank you. Alexia, ulit mom, dami. Daki. Когда все кабель программа, дегизен аш раклон mit Kali. No. Ale, Gaslight friend. Here my guys, ale tayo kat la wipe online live. Magdaw. Kaya share ke kulo mas ni kulo aksing gad ke ato tayo mo kuma ko euro star ngan ale call it Gaslight like ale cash kulo malap. Tong kina sang na posting ato la posting na make kimari flash man. Oh, you guys, yes, yes, yes. Você ensi ma fact ki sexo ko mapakpagi na info ko na on na oya na kila sa show na kishuin sa ko. Oya ni sito ko siya sa fatuya fligin mashron silin dalit na natal David. Alien si ma kisak sa kuman pakpagi na show na nganta ko kishuin sa ko. Lagi tuo koren ni me kos pas nga di kos nakipen si magot ace kat yang na sing cry so el pas nga di kos in fact mo que may que si may del kapasyang na sing cry el si may sauce mamata when le e masasa to ko ngali la mata na kay wangan el wangin le el sarak laliki na masasam kayo na patuyang shonen and na pawanen si magatin na embrace masasam and ingoin fash ay nagig aqua kilon lang got message. Hilagak sa gat lagat kuy matake in before nga lang may luto toyo ko pin shock yok gas lalay ko in fash ili ko yan na kinalay. Lamalap kitelo ko. Okay, degizena ungula. Amo taşı ke kabel programlar inge. Gide kap flera vinas lagi biga vinas kisincia malos kutsamos ma lagi messenger board lasho. Di wagen na da gide kaliye into kalme de just go So let's say, which mo belongs to Gasla? Well, le gasta. Come, don't go. Come, right? Come. Patricia. Patricia. Come. So, this is Patricia. This is one of our daughter that came from Takae Ilome. Another fan Joyce. Oh. Yeah. Shortstop. Taking. Shortstopper si Bange. Shortstopper number 3 there. Memorial Day weekend, Texas. Yeah. Get ready. Say hi. You repeated. Hi. Go Patricia. Okay. Thank you, Get Pat. back to Rico. Ay gula. Ay amo wedding with sim parang gide show na ge kali ang programa. Hindi ba fact kalwo ni gula malap. Gula malap na Suwohs ke wasi mataga wigat ni na viewers wayang be iluswa mataga kasla Dearson, Patricia and of course the interest called the Mr. Frank de Grisena. Kung kayo maash ni na gula malap na Suwohs na kayo ke tako may feature ko ba gaslan got in fast mate nakat fast ako kat fast ako wala katukwe mga gaslan got fact na focus pa sa gaslan got kat focus sa gaslan got na kade tlalel ke maposa mga ni sikyak so focus pa sa gaslan got na kade tlalel Tawiyuck na so na lo perspective even mga sikyak kat focus gaslan got kade Puto yung urine card. Marami ko alam dahil yok na Loy may gaston kat kung binkan may si mga nga mamit mga tinaptalang pa label na ngayon ng ngari. Hindi gaston kat pangon ko tigin Diyos ko, tigin Sena, Mr. Frank. Ash bait mata kusiya siyak mga
Kanalde ngani gasho may makadikit maashiro asho kite akisho ike gasho kat kayo may wala ke tuition exact. Nito ko to ila ila resultado ng teammate. Na parang si Peo, then ko to afiliya na under osh, then lo to ila mulkun na resultado ng teammate. Wala sa pansin ko. Nagulawan lap ngay siya ngay kaliya ke pro na kataba mo sa Suwohs le. As mo fact safla any pressing thoughts announcement yung kaliya ke pro taking trust call limit frank taking sana. Lamalam singkat katakan ke lusa singa nga ke pena academy la tamle share la flagship study la lo sang revelation finra ka tigini siya la ndaga ke Friday an inka sa madututsi ke Friday an ngen set final lang silang gat ka di ko yung madututsi nag-senrian ngen bangan mga academy ke pelsinge finra kun ka din sang ke pro la sha in mak fashiyak le kadin naklayin ng yung ke gaslan gat ke wiksinge klamala Tingin ba gulo na konye vaccine Friday kecha mo mo na kauli tingin ila cool academic Friday na format siya na nga ginata ko siya ang la igway mo dito ito ko yung tingin siya na set yan now program siya yan e-fashion na way much get us Frank asfak wala kung tingin sila Tawag ko lang malap. Arda na mega place. Arda na place na kat me pana tingin pana kung fact man. Mukui oye masih kaya ngayon kain. Rela si pelekten mo kan lawon. May kayo may tuwas matagal brownie kat lang. Then mo kan lawon siya na to. Nakat focus nan gimangin mak kay kat. Kulo man la plan pen siya la yoking anla. Alla na place ke we mitlalal fu we have in samsam good mang te focus na ke Arsenal of course in last year or ten focus na ke kat cause last year la in by Carmen mang it shall come to pass mang in fact it shall come to pass the national lang si share kan Kasim ko la takana in January takana in saying ko bit given na il ko Old Testament bagat samsam gen separate lane si luo ke malim igasmataria ta kayan po ko Old Testament bagat samsam gen nangamata mot ko we ko mot ko la may singita na kipalan pen singa first and information matakanan ben sepa with pala right tamlan sir le parang sa problem cut direct na sila sa bench. Na ba nang ali effectiveness ke mga na fingat akyan na paye o yala sa kitan ko killers kas nila foto no when Old Testament de pa na koin na ka tayo ke o yesi mga tlikin se ka skip ta ka tayo in na kitan la na suot la mesinga na ba nang akla na kumasi nga long si fit guys gatla katil samsam na sis message ko si beta ko first and deliveries about that. Now, Rocky Pels kan takan ke ministry lang na missing ngon matal pa mo klima na men patam len sel len ka. Wona ngan som. May ka singin matako. So that lang I just want to put out there like cut place tan information. Message niya tako. Asi kung joy yes. Gulo man lap, Mr. Johnson. Una. Dice na až tak se avla beti nga pro Italia. Kinamalap nga mo sabi ako ni na mga Friday yan. Agawi ka, yung share gaston God. Nga to sang Henry na kena friend in fact si mama Henry at wita na pa ko sa fresh set dengan ba Henry right may luto ki Henry kung da fresh set ko Henry ki wang na lo Oy, weng da lu ki Henry. Pauli facilities nga ki Friday Wednesday Friday Henry
Namin mo, may diya Nang orela announcement sa Henry Wee. Dapat Doesn't President Reyes doesn't yan. wala sa kanila wala. Isang Ang natin aki, ulit post. Kala ba post? ilo pa Post no to, noon out ko of- to. Ilmo kayo na ito. Madali na fact pe post na dal fito yawi. Tiyo kinala na Dapat friendship. ito, when may fact sa ala post na mga friends mo. Tako wikot, si Ben Fighty ko, na kayo one, tako wikot kay Friday. From Friday, nakadata mo na masitukan. Yes. Eh, Yeah, that Hey, is true. bless. Lumalap kaya lang na kayo. Walang singkat. Okay. Ay na. Gulo malap. Kaya so nagye. Kaya kaaliya proya. May siguro sila. Mas mo recording sa mga mundo kasi very whiny. As we are galiya kaya siya proya. Inak may siguro sila. Yok na isang lodging ka. Kaya yung nila tsuba pasig. Lusa sa inyo. Kat proya. All I've got flat na kat na sumpiyaw sa inyo. In civil back kalan niya. Shui yok las. Nasıl? Masime kilonglan lom ki yokla lomsulum nasish kat palatin ne kile naksa fina program sa inge banga kat kan we got kung fakle en si mamay silu ashwe kumoye be ashwe. Igat lo lagi gasto bamdal we got ki mas masik na yemadash ki intalinge sak mai kope nak fosikat yak to shot the bamdal kat lalmina kumkat flat lena. Kung koligi na kayo kung yokligi na kayo, kung metoligi na kayo. Panang cash god kadin ko able na sum in siya cash submit liki mana kayo. Lo sa mawiga dinge bandal na so kwa mga medal lo min lang god in cash god in ace god na ligaw na si o ngaya. Eh nakfuno do yikot min na euro. Bandal gatash likyo ikaw sa inge kat siya sum. Cash alone, cash lo man medal in weekot. Inakayakot, inulangakot, ay na ebe, we say, may sewo na siya, shmeti, kika da fashlik keko siya. Paingin mo siya kwas na siya, kat, flat na, kat life ni ikom, na kat mo, lang may siya kwas. Kat siya, paingin na kayo, ganyan, when siya pa na dito, Jesus Christ, kat po. Amen. Amen, galsukya. Just for the Lord God, just for the